Resilalish ning enkili kapapa sali katinoval ekchi. Ta kwang saliputan domingo wakimshkak alch pelitwa in febrero religia ushimshkak alch wakoko. Sa jungonal redegu yok chitiklak dik angel. Per similak shpandak pukte sinel ratin ni hakwa. Kawa padre Felipe Kaalkoy. Dik angel ain ta kwang salish kwak la jutepal reli katamit Guatemala. Dite usuhin relic ángel, hane bichur, el clamor del pueblo católico. Panactius leulajik, chanque verel peresinel, Arnoldo Caal, Ángela Estrella Cuxol, Dora Koch, Reginaldo Ichich, Manuel Pop, Macario Quej, Antonio Caal, Li Parroquia Natauman, Sali Cuarta Avenida, Sexta Calle Esquina, Zona 16, Colonia Santa Rosita. Dik Ángela in, num simbilak sali puktesibal kamsaj esilal. Facebook net yeman cre, reheb li puktesibal ati, Radio Camolbecham Taka, Producciones Pocola GT, Sonora Católica, Ut Ekchi Radio, Shpanak Dios de Ulaji.